Bwana sifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Mambe Rwembuza. Nikiwa hapa Nzaleka, Malawi. Sasa nataka nikuletee neno la Mungu. Nataka nikuletee maneno ya Mungu katika Biblia. Na kichwa cha neno letu ambacho nataka kuzungumza siku ya leo ni tabia. Tabia ambazo zinazopatikana katika Biblia, zinazoonyesha mtu kumpenda mtu mwingine. Kama mtu anakupenda, kuna tabia ambazo zinaweza kuonyesha ya kwamba mtu fulani anakupenda. Kwanza, Biblia inatufundisha wazi kuwa upendo wa kweli huonekana kwa matendo na tabia, si kwa maneno tu. Hapa kuna tabia 10 ziko 10 karibuni 16, 17 ambazo zinaonyesha mtu anakupenda kweli na anakupenda kwa dhati. Tunaenda na tabia ya kwanza. Tabia ya kwanza inayoonyesha ya kwamba mtu anakupenda, wala mwenzako anakupenda, wala rafiki yako anakupenda. Watu wanaweza kuwa na marafiki, mtu anaweza kuwa rafiki yako lakini rafiki wa faida. Anaona kama ajitie kwako hakuna kitu utampatia. Lakini na ukishampatia sasa kile kitu, anaona ya kwamba amekwisha kukipata, hata kujali tena kama vile rafiki yako. Na wale watu ni wengi sana katika ulimwengu. Lakini mtu ambaye anaonyesha upendo wa kweli, umupo simupe, lazima tabaki mwaminifu kwako na tabaki kuwa rafiki yako kwako siku zote. Kwa sababu yeye alikupenda tu na sio upendo wa kimwili, lakini alikupenda upendo wa kiroho kama vile wa kibiblia. Amekupenda bila unafiki wote, bila mambo mengine yote yale ya kutafuta kwako. Ule ni upendo wa dhati kabisa ambao amekupenda. Pointi ya kwanza, tabia ya kwanza, huvumilia na kuwa na subira na wewe. Yaani ule mtu ambaye anakupenda, anakuvumilia magumu yako yote, anavumilia. Na yeye sio mtu mwepesi kutenda yaliyo mabaya, kwa sababu anakupenda wewe. Unasoma Wakorintho wa kwanza sura 13 na mstari wa 4. Upendo huvumilia, hutenda kwa fadhili. Upendo hauoni wivu. Inasema ya kwamba upendo unavumilia, hutenda kwa fadhili. Pia upendo haulete wivu ndani ya mtu na mwingine. Mtu kama nakupenda, yeye ni mtu ambaye hata kusikilia wivu katika mambo fulani ambayo unaenda kuyapitia, wala mambo fulani umeyafanya, wala vitu fulani ambavyo umevipata, hata sikia wivu. Cha pili, inasema ya kwamba hutenda mema kwako na hachochewi na wivu. Anafanya yaliyo mazuri kwako, hachochewi na watu. Haambiliwi na watu ya kwamba fulani amefanya hiki, mfanyie hiki. Hapana. Hachochewi na wivu. Kuna watu wengi wanachochewa na watu wengine kuchukia mtu mwingine. Wanachochewa na watu wengine kuchukia wengine, kuwatukana. Hata ya mambo nilikuwa nayaona wazi. Mtu alikuwa rafiki yako, mtu alikuwa anakupenda sana, wale walikuwa wanampenda sana. Lakini ukifanya kile ambacho yeye hapendezwi wala hapendi, anakuchukia na mpaka unakuwa adui wake hadi mwisho. Lakini huyu wa Korintho
wa kwanza 13 hadi 4 anasema ya kwamba upendo hutenda mema, hauna wivu, hautakabari, haujivuni. Upendo unafanya yaliyo mazuri, hauna wivu, haujivuni, unasikiliza. Upendo, kama unampenda mtu ni lazima unamsikiliza. Tabia ya 3 kwa mtu ambaye anayependa mwingine, hajitafutii mambo yake mwenyewe, bali hujali hata shida zako, hujali mambo yako. Kuna watu wengi hawajali mambo ya wengine, wanatafuta mambo yao wenyewe. Wale watu wanatafuta mambo yao wenyewe, hawajali mambo ya watu wengine. Inasema katika Wafilipi 2:4, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu pia aangalie mambo ya mwingine. Ni lazima tusiwe watu wa kuangalia mambo yetu sisi peke, lakini tuangalie na mambo ya wengine. Hiyo ni tabia ya 3. Acha kwa tufungie hapa kwa hii tabia ya 3. Hizi tabia zitakusaidia na kukuonyesha namna gani unavyoishi na mtu, na ugundue watu wale ambao wanajitia kama ni marafiki yako, lakini kwa ndani ni wanafiki. Hapa hizi matabia zitakusaidia sana ili upate kuelewa ni nani mtatembea naye, ni nani mtaishi naye, ni nani mtakuwa marafiki naye, na ni nani rafiki yako. Asante sana, Mungu akubariki kwa neno hili.